Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award in cooperation with Yum 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 Special Lesson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1, lakit, ti napalabas. Aya? May sala nga serbidora iti karinderya. Dariyam amom nga nobya. Iti duta. Haga pa naggraduate ti college. Julius. Ala paglandagan tayo. Iti kanito nga salong nga singem ti paglandagan. Awan ti mauray mo. Papa, agdadagsanin ni Marisa. Ang bibiyang ko. Tilandag dito yung balay tayo. Kas kinimalang mo, Vicky, saan ka makinubnobyo, aging ka nga di ka makapagturpos. Saan nga nakinubyo, nagturpos, adan trabaho na. Sika nga sumarunong anak may, saan ka makinubnobya, amasapol nga agturpos ka. Ngaman niya tinaramid mo, natangkan ti ulo, agin lalaing ka. Papa, pakawanin da ko ma. Urita, tawanan da ang dupay nga so. Basta pumana ko yan. Awanan di Bibian, may ka na kayo. Galan di kita rumatem? Special lesson for Ket pumanaw ka. Pumanaw kayon! Mama, kahit ko hindi manong naimit at patulong ang pasalakan kini mama. Anak, kawan ti maramidak kaputa. Nuan niya tilintig ni pamang mo. Iso ti masurod. Mama, papa, agpimpinatag kami kini Marisa. Ipagpagapuyo ko ma. Tigadan, tigpitpitik iti saklot na. Lulaksidan na. Kasano pa iti panagbasag? Kasano pa iti? Dahil ako mat pinampalunot mo, gago. At ba yung naginubya ka? Nga sinuko kami suna? Hindi mo ka di ba lagip ti pa magbagami? O bilin mo lulinteg? Nga iti ka nito nga salungan singam dita kalinteg. Malaksid ka. Kabailan ta kalaksidin na anak. Nga pala tururay nyo. Pumanaw kayo. Pumanaw kayo! Mama, anak. Tulungan ka nga mag-impake ka na kiti arawatin. Taluan niya tibaga ni papang mo. Iso ti matumpal. Kasi ka dilatan. Kapailan na kalaksidin nga anak. Kapulang ito na ito ka nagbasulak. Iba't-batig ko ni Maria sakit apo ko yun tandan siya na. Oh my God. Tero ba na kita rawate man. O sa bali nga ramidam, nagtumpal ka ng papan mo. Nasakit met para kanyak. Nga grigat kanat. Hindi ba ako sa bali aking basol, iti na ito, inasaan nga matlang nga siya. Nanya matipagsangitam? Kani? Sangit ka rin din? Sige. Nalagkuti kayon! Pumalaw kayo dito yan. Katsanggan nga pagpakita pa. Gabuti kasto nga kinatangkin di olom, Julius. Agrigat ka. Agrigat kayo. Tingkay nang igan, papagayam, ket may salang apaset, ti pagkasalitaan ni Julius itilawag sini,
nga rin ti pagkasalitaan na kahit iso ti may katlo ngayon ti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the fourth week iti bulan ti Mayo. Datay ti bulan ti Mayo papagayam ket manamnamang itong Sabado. Mamon tayo iton. No niya. Mamon tayo iton. No asino iti fifth grand finalist tayo. May kalima nga grand finalist tayo. Chirararararan. Diba? Ito yung pakasalitaan ni Julius Lawag City ket pinauluan tayo ti Apo. Ano kaya sa mga ti Apo? Ti Apo uno ti Apo. Ti Apo uno ti Apo. Ti Apo uno ti Apo. Ti Apo. Hanga ti Apo. Dahil doon Apo kit ni Apo Diyos ya. Ti Apo. Sino ti Apo? Chadadadadadan. Kada kita madamang nagbuibuya kanya kita. Nag-grand finalist tayo. Mabalin yung apay. Santimot nga in kabil di connector na. Isumad lang kasi apin nga takas sound na kukunak din. Sorry Mayatilan. Okay, sorry. Di dapat impan na connector na. Ang bali. Kasalamat la pintas ti ko ako na connection na. Chu. Tiapo. Yan. Sino Tiapo? Mabit lang Kada kita matamang nagbibuya kaya kita nag-grand finance na yun. Mabalin yung hunting kabel at connector na. Sorry Sorry. Dada, mayatin. Okay, sorry. Mayatin. Okay. Kiran nyo ti ko na? Kiran nyo ti nagdiferensyaan da jay basalatan. Okay. Kurata i-share ta. Ang ko pa-share kit. Ang ko pa-share, isong i-share tayo. Yawan. Chiraran, tararan, tararararan. Chirararararan. Amuyo kadi. Ang takas tayo din nga title, di ko programa tayo. Amuyo kadi. Chirararararan. Nenenenen. Chararararan. Charan. Chararararan. Charan. Okay. Matamdaman dito ituloy datoy ababa nga lagip tinapalabas ni pagayam tayong Julius itilawag sini. May katalongin tayo pagpilian para ti panakapili the best letter of the fourth week. Iti bulan ti Mayo. Idagtultuloy ng Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award, The Search for $1 Million Amazing Story 2026. Bawain ka na Reynaldo Ray Fiesta, di Honolulu, Hawaii, kaya iti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Kaya napimpilas tumit lang ngayon kayo dinggan, kan buyain, dati pakasalitaan ni Julius, into 12:30 aging alas 2, iti programa tayo nga lagip tinapalabas, dito Action Radio, DCJ Silawag. Tanapin binas tumot lang iti panakai portray na at adidog. Dito lang at patikim. Hintay lang patikim-tikim. Yeah? Okay. Kablawon teman, di kita madawang agbibuya kanya kita. Ano saan nyo pa nang i-share, paki-share please. Dito page ni Paring Ray, paki-share, paki-like, no saan ka pa nakapag-subscribe, subscribe kayo kuma. Iti page ni Paring ag-follow kayo kuma. Iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenced Award. No iti mat YouTube channel iting kay pakangigan kada yung live i-like you, i-share you sayo ag-subscribe kayo at page uno YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award. Anak ko sir. Apay. Makuha ka.
stammer ka, agbakbakil ka. Tapos lada pala hangover mo, sir. Anong hangover nga pagbagam mo? Come on, the hangover mo. At hangover mo isong astaka. Erlinda Estabillo, datoin nga agbuibuya. Ni Erlinda Estabillo, kaya lumapay nga wadda mga agbuibuya kanya kita. Okay, kapsat, hindi man na denggan dato'y maududin nga buses dato'y fourth grand finalist. Adan fourth grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Vilma Castro Garcia, tubo iti sungadan Paway, Ilocos Norte, kadagdamag nanad sa Diabalawi, Pagudpud, Ilocos Norte. Denggan tayo ti awis ken panagyaman ni Vilma. Awawisan kayo amin apo nga agsurat kayo met iti programa nga lagi kinapalapas ket napintas unay ta maiistoryayo ti kabibiyagyo yaman ak unay. Yan, agyaman ni Vilma. Kagim kamsat. Maudi nga lawas dati nga panakangigyot ibuses na. Inton lawas na, dati tumaten 5th grand finalist itintay i-play. Hindi panangawis kinadba panagyaman na. Okay? Dagidag birthday tangal daw, 27, iti mabilang, iti bulan, ti Mayo. Ado dagidag birthday tangal daw. Yan. Chararararan, taran. Ni Jasper Brian Ruiz, may isa kadagidag birthday tangal daw. Jasper Brian Ruiz, di Abu Dhabi. Samatan ken ni Trinidad Banis, iti Hawaii. Ken ni Windel Galapon, iti Vintar, Ilocos Norte. At dapat kita birthday dito, kung kita. Dato pa ni Cyril, api nga ang kabil to ni Cyril. Ama na dadalistanta. Ni Cyril Paghirigan. Cyril Estabillo Paghirigan, dita Krepki Banay Ilocos Norte, happy birthday kang ka. Yeah, Cyril, happy birthday. Dati father ni Sinet, dati ubing nga singer Teddy. Yeah, happy birthday kang ka, Cyril. Dati kapsat ni Randy Paghirigan, dita Talingaan proper. Anak ko, sir. Anak ko. Gibasa kat suratan na. Gurka, takitantan no, adala kita buiboy nga taga-Hawayan. Tayo play that. Oh, taga-Hawaii. Okay. Yum. Special Letson pork belly. Ito na. Naglukaten ti Yum Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken mabalimpay ta order iti small, medium, ken large pans. No ang order, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yum Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Ayan, okay. Taga-Hawaii, agorder kay itan. Nagaliwan na bang agbibuya ta? Solaso, Tese Serrano agbibuya. Okay? Okay. Kabalawan tayo, siyempre, nagaliwan pa yung birthday. Malaksid ka rin birthday tangal tao, advance happy birthday tayo. Into no 28, advance birthday kini Edita Sablay dito Hawaii, kasabat ng Lito Guerrero, Takaran Sur Tuburan, Bernardo Agapinay, Tulubut West, Talinga, Lawag City, advance birthday. Into no 29, advance birthday kini Nana
Magdalena Guerrero Pia. Salamat ang ni Maribel Asuncion. Okay. Ni Nana Magdalena dita Tuburan, haan, Kabusligan, Bangsirit, Kabusligan, Pakara. Ni Maribel Asuncion agipinahay ditay Sitio Lubot West, Talingalawag si agsarunod ang agasawa ni Bernard kini Maribel, ti anak ti Kasar. Kaatruba tayo. Ayun. Advance happy birthday ka na kayo. Into the 30, advance happy birthday kini Commander Lydia Agas Ganiban, iti Hawaii, kasama tayo kini Wilson Gawiran, ti Las Vegas, Nevada. Into the 31, advance happy birthday kini Sander Belaruso, from Anafor Gilbert, ken Ana Flor Belaruso. From Lulo Quillo, ken Lola Janet Balcobero, dito Barangay Sawang, San Juan Ilocos Sur. Kasama tayo kini Jeremiah Castillo, from Kagawad and Mrs. Hill Castillo, ti 48B, Kabungal, Lawag City. Into no June 3, advance happy birthday kini Kasinsin Artemio Timing Ruiz, iti Lubot West, Talingalawag City. Into no 2, June 2, advance happy birthday to my daughter Jessa May Gumalawi, from Helen Abadilla Gumalawi. Into no 4, advance happy birthday kini Nena Kakali ti Hawaii, kasama tayo kini Oy! Commander Ansis Melchor Manuel, Barangay 23, Lawag City. Kasama tayo kini Cora Doronio, iti Toronto, Canada. Into June 5, advance happy birthday kini William Locson, dita Bombo Radio, Baguio City. From Jerry Locson, iti Magsingal. Kasama tayo kini June 7, advance happy birthday kini Junel Valiente, iti Spain. Kasama tayo into June 8, advance happy birthday kini Marco Macoy, Munsalud, iti Barangay 20 Crispina, Banna Ilocos Norte. Happy birthday. Kasama tayo ni June Pagaragan, iti Barangay 18A, Mabusag, Badok, Ilocos Norte. Into no June 10, advance happy birthday kini Maureen Barcena, iti Barangay Sawang, San Juan, Ilocos Sur. Kasama tayo kini Efren Dagyo, iti Ganagan, Bakara, from your wife Susan and your daughter Erica and Jennifer. Into June 11, advance happy birthday kini Emmy Ruiz, dito Lubot West, Talingalawag City. June 12, advance happy birthday kini Reggie Barcena, iti Barangay Sawang, San Juan, Ilocos Sur. Kasama tayo kini Encarnacion Corameng, iti Lawag City, kini Andy Lacar, iti Hawaii. Kasama kini Dante Ramos, iti Hawaii, kini Jerry Yell, iti Hong Kong. Apo nakadadudan, sir? Nakadadudan kita birthday yan. Wow. Gusto. Masapulaan. Nala. 27 na yan. 27 ita. On Julius, pakasalita ng Julius. Okay? Hindi ka rin. Ituloy nga ibasa na ito pakasalitaan ni Julius. Hoy! At ito yung biboy ka tayo ni Charlene Marcos Besas iti Quirino Province. Okay? Madamang agbiboya ka na tayo. Hindi ka dumang agbiboya, awanda. Okay? Ituloy nga rin dito ababa nga lagip tinapalabas ni pagayam tayo ng Julius Itilawag City. Ito lamang ngigan, ti adadang na pimpilas para kay Portrena. Ito no Aldao, alas 12:30 hanggat alas 2, ita Action Radio, DCJ Silawag. Ituloy tayo nga ibasa. Nagbalin nga istrikto da mama kini papa manong nemi tati konada nga awan ti makinubnobya habang nagbasbasa kayo. Iso nga ni manang Vicky manong nemi ket naggraduar sa ngaladaan iti boyfriend. Agtrab-trabaho itan. Idadda ko ni third year college manong nemi na mamok ni Marisa iti maysa nga karinderya. Inahos itak namin digiti classmate ko. Ijay karinderya. Naimas ti masida kunada. Ken napipintas digiti servidora da. Dito ko nga namamo ni Marisa manong nemi indaton ko panagayat ko ken kuana ket idi aklunen nakman. Mabaling ka din awisin ka. Celebrahan tayo pa ng aklon mo kanya. Sige, intro day off ko kunana. Day off na, Sabado met manong nemi, dati nagapunan no apay ng impang kuison iti may isang beach resort. At the motorsiklo, ket nagkalubon kami. Kabayatan nagtatrayan ti motorsiklo, siyempre kompet kanyak ar-arakupen na.
Napang kami, iti may isang beach resort, iti may isang open cottage. Iti damo manong name, hindi na kahit tuminom ti beer. Ngayon di maparamanak, inom nga inom. Aging ka nga, kahit konti agdigos ko nagdigos kami. Kahit konti agbuelnas ko nga dahil naman tigapunan no apay, nga nangupa akon iti may isang kwarto iti panaka-hotel, iti beach resort. Ket dito kaming uneg ti kwarto, iti hotel, iti banyo, nga nagbuelnas manong name. Dito yung tuloy, iti minom, ken nagpulutan, ken nangan. Aging ka nga, Marisa, Julius, baka baybayan nagtulahin. Saan ka itong baybayan? Julius, Marisa, naka-imas ka. Julius, Julius. Inikotak ni Marisa manong name Virgin Isuna. Kahit na ulit manong name tingkam pa nakaitayok-tayok iti unos ti 3 nga oras. Amanipod met idin tunggal ag day off manong name. Kahit siyempre, awisak latta isuna manong name nga mapang kami ag beach, ag check-in, kadagpapas kami. Buwan. Aging ka manong naming imbaganan nga masikog isuna. Nalpas mat identi school year para 4th year akmagten. Idi amok kada papa kini mama manong nami kuno ni papa. May isa lang nga servidora. Ken kang Ronaldo amin Julius. Nagsalungasing ka ti paglintagan tayo. Imbaga ka na kayo ngawan ti makinobnobya. Ngawan ti sabali nga ramidan nyo saan nagbasa. Kas lagi naman ang ngobik eh. Siya nga nag-boyfriend, nag-graduate, at ang trabaho na. Siya ka ita, para portyan mo, at dan masikog, ngayam among kada kami nga nobyam. Ibatbatig ko ni Marisa. Ibatbatig mo. Di agkuyok kayo. Agrigat kayo. Kaya sa kanan na kita arwatem kat pumanaw kayo. Pumanaw kan, kadi paano mo data nga babae. Kapag nagsalungasing kati pagladagan, ti pamilya tayo. Mama, kinunak idi manong name itagpasalakan na kini mama. Kaya awan ti maaramid ko anak ko. Taluan niya ti turay, wano niya ti paglindagan ni papang mo isot matungpal. Di kan tumat kami nagtungpal. Wala tulungan kan nga magsagana ka rin kaarwatem. Kaya paano mo data nga babae. Kabay ng takading laksiden nga anak, nagsalungasing ka. Iso nga, masapol nga, sagrapem ti dusa nga para iti panagsalungasing mo. Manong nemi awang nga rin tinaramidak no diya, nang ipanawan ka ni Marisa, ket dinteng kami ti balayda. Hindi, ano ti kahit asawan da kita, anak ko, Marisa, tatang, ni Rafael, ni Julius, boyfriend ko. Ket iso ti ama, ti sikog ko. Sa apoy-apoy, ayapo. Kata, inyam amukan yung ti anak ko, iti naganak keng kabarok. Uwan tatang niyam linaksindak. Di ka dito kang agyan. Kapilitan tatang. Anat amo mga trabaho. Sana ka naroon ka nagtrabaho, gabata damabalin nyo, takatulong nyo, kasjay. Kada nga ti ipakan mo, iti agbalin nga asawam, kaya kita agbalin itong anak mo. Kung mainayon ka nga papakpakan, ito nga balay, dito may saklang nga karpintero, ni manong na, kit may sabat nga mason, agtrabaho ang tatang. Anat among mga trabaho. Masursuro aming nga trabaho. Kala, into Lunes ka rin na kita. Sumort ka kada kami. Tao may ka-construction. Kasta nga rin tinapasamak manong name nga paunay nga rigat. Jack kabaylan nagrigat. Makalawas ko manong name nga nagtrabaho ko. Bigatan na naidalit akong sakit. Diyos, nakabarbara ka.
Adawon ti baram, mangangkat ag tumarka. Ngem kaskas di manong naming nga sa anak nga bumaaw. Agkumbulsyon payed manong nami. Yan na pala Toraya, bitaray mo di ospital, Julius, manong kumaro. Intaray dak na ti ospital, manong nami, kad siyempre, hindi siya tanda. Awan maigatang ka na ito, Julius. Mapangkag pagpakasi ka na pamakin ni Papa. Mabali mo nga tawagan ni Da. Matlod ti cellphone ko. Kaglod ka ron. Sige. Laban naglod manong name ni Marisa idawagak ni Papa. Nilat masapol mo. Pa, adak dito ospital, masapol mo ti kwarta. Ti ba itod ko? Awan ti anak ko, kasking karatangkid ti ulo na. Sige, bye. Tinawagak ni Mama. Anak, ada bilin ni Papang mo nga, awan tumulong kang ka. Tay balubos yun natin, nga grigat a kastoy, nga matmataya ko, nga dak ti ospital, nga awan ti may gatag nga agas, nga awan ti pagpa-ospital ko. Dahil kinayat mo, agrigat ka, agdusa ka. Kakaasi ti asawa ka ng remedyo ti amin mano. Kenggang na yung baganak matlaeng, kang kimbutunga. Nagsubliak matlang iti construction manon name. Kengga nga asidegan iti panag-enroll. Marisa, marigatan ka nga talaga, saan ka naruaw itirigat. Awan maramit. Tasweldom ken sweldok iti karinderya. Ang umanahay. Nagpa-check upak, masapol ko ti vitamin. Anong to ti kwartata, into ni pasngay ko tinakta. Anong to paggatang ta kada kitay masapol, iti may sa nga baladaga. Mga sinapod Diyos. Sana tayo nga babayan na po Diyos. Sige. Ngayon, sayang. Agbasa ako ma. Sinong orti bang pabasa ka? Kinong basa ka, kasunod pa nga makapagtrabaho ka. Tawagak manin ta papakin ni Mama. Ngayon kaskas di manong nami nga sandak ni kaskaso da papakin ni Mama. King kamalagip ko ni Manang Vicky. Tinawaga. Julius, Manang, agtrabaho ka, nagsusweldo ka. Akong pesawam. Ada boyfriend mo. Manang tulungan na please, may salangat tawen. At nabilin ni Papa nga awan tumulong kang ka. Saan nung ito mga mamamuan? Please, Manang. Please. Nagtanggan tumad kami ti olom. Nusan da kakabailan nga tulungan da papakin ni Mama. Gaputa kayat da nga agrigatak nga masudus-dusak. Si ka din Manang tibang tulong kaniya. Ada bank account mo. Ada Manang. Sige. Kad mo kanyak ti bank account number mo. I-deposit ko ti masapol mo. Manang, thank you. Thank you, Manang ko. Nagenrulak nga road kat nagtuloy ko ti nagbasa manong name. Ay! Julius, kunak malolo sa mga may tuloy nagbasa. Gapukin ni Marisa. Nga amum iti karinderya nga nang abisan mo kang kakit nasikugam. Italinaksida ka lagi ti parents mo. Naasinapod Diyos kanyak mga parts. So, ituloy ko pa nagbasa. Agagadan tayo matlang agradua. Aging ka manong nami ngayon pas ngayon ni Marisa ti anak mi. May sa lumpo, nga maladag, nga lalaki, manong nami. Ngayon sut kasla adda mangtad ka na kami ti swerte. Tamalaksid, manong nami ti itad ni Manang Vicky, ay raprapin ko pa yung matagtrabaho. Aging ka nga tinawagak maninda papakin ni Mama. Masapol mo. Pa, Ma, agradwarak tumitlaing. Uwang gayam, umay kami pumasyar nila. Ano ko masapol mo kay api pumasyar ka? Kahit kung makita yun, ti apo ko yun.
Da, apo ko. When, awang pa asawa ni Manang Vicky. Siyak, di kampay nagkasar kini Marisa ng ada apo ko yun. Siyak, di makaitad ti apo ko yun, umuna nga apo ko yun, pa ma. So, may kam di na. Nabanggam na rod manong name kat kastaon na iti panagsinsinublat na papaki ni mama nga mga uba iti apo ko. Apo siya, bro. Dito ti mo na nga apo ko tani. Apo na ka, guwapo. Ay, ano ti plano yo? Paano ko, ti ba nakabunyag dito apo ko mi? Nagkurnong kami pa lang, papa. Damornong yung rod. Pa, da kami di magamo. Agdanan ti kasar ken bunyag. Agsaruno ko na yun. Sanga mabaling agkaskasar kami, mabunbunyagan ba't ti junior? may sangal daw ti kahit ko sawain. Umuna ti kasar, iti bigat, malam ti bunyag. Ganda kami ni amin, taggastos. Manong nemi na awat dakbat laing, manong nemi di kiti naganak kanyak, gapo iti apo. Gapo iti apo, manong nemi, dito ti gapo na no apay, ngayon awat dakbat manan di kiti naganak kanyak, kaniti kapsat ko, kaniti graduarak, warak iti board, manong nemi kat na ipasaka, aging kang adan trabaho. At tapayan bukod binga balay kini Marisa manunemi ket talong anak timparabor ni Apo Diyos kada kami. Nakasaysayat ni Apo Diyos kada kami gabot nakapagturpusa kada napindas ka trabaho ken kastameten nga dan talungan anak mi nga nakananama tinaranyag nga masagbayan. Dito ko ron ti pagkasalitak manong ket thank you tilaing mo nga nagibasa ket sapi ko ma tadamat na ibatik nga adal liliwakin pagsarmingan ti biag. Tiagyaman nga pagayam mo Julius itilawag siya. Thank you, Julius. Thank you matikatira madamang agwiboyan ni Fe Ragacus Bacani, ni Janet Balcobero, ni Rema Yadaw Riz Godoy. Palubos ti Apo. Dakam to dita, Rema. Kumusta ni Manong? Itatang mo. Shirley Marcos Besas. Kastamatan ken ni Erlinda Estabilio. Ken Tadumapay nga nagbuya. Ni pagayam tayong Aurelio Fiesta Jr. ni Hawaii, ti uncle ni paring Ray Fiesta. Okay, nakapsat ka nga gayam. Cherereren, kakadwa, adda, di ba onyo, nagitay, adda, yan, talistanin. Agpagitugot kayo, iti valid ID da, kano, kakadwa. Chereren, chururu. Rararararan, taran. Churururururun. Up! Taga-Hawaii. Ang kapila po ang panaw. Denggen tayo man nandatoy. Yum, 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 let's on. Naglukaten ti Yum, Yum, Yum Special Letson Pork Belly. Licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly, nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly, nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Dun, turururururun. Okay nga Roden, kapsat kang gayam, pumakada nga Roden, madamdama, akikita ito para iti Dear Manong Nemi. Thank you for watching.